Okukwatwa kwa Kyaligonza kwizireho bwa nyuma y'abashomesa ba Source of Light Primary School aho omuhara ari kushomera okureba omwana yaremwa kushitama niko kumubuza akatebyo kwisha mwokize ebicweka by'ekihama. I've tortured for long from primary 1 from P2 following a case where sometimes I was 11 age at manu mu step mother ntugeza kubaza nawe nagamba neza kulenga kubanira omwana umwana kwemera kumukaguza na yemera nangamba isani yamukweza umwana ukamwokeza aki akakokeza aki ngo akarupa batahibe ngo bayibire binyowa ngo amuleke so rugambo ngo ino rugambo ya mucumuka ya muwoki. Twahikaho mu cyaro cya Mitoma umumaka ga Kyaligonza kandi twashanga y'abandi bana ba Kyaligonza abibanye nabo basigireho kandi nabo baba baryo mu mberambi abwe nkoni. Kitufu nanye ni ndora bali mu mberambi kandi nyonko omuntu nakubenisa abantu ba mama abana abo batungo obwinganiza bapa kwasa abana babo babanze baborole barugemu. William Rwabanyoro chairman LC1 wa Mitoma nagira ngo emishango ya Kyaligonza kutera abana etwirene muhikaho kandi we nyina wa Kyaligonza nagira ngo mutabana akamurema songa zino zikampaka ukara nti abana nabatalibaniza muno no kubatera hanyuma nkazikiwaho mukazi abakazi omuha abakazi bayagenzere hanyuma omukazi ogiye yendaga abana babatware nuko Kyaligonza yazoka atakigonza yasigara nabo omuhanda akagwita bayikuru bange tebajja wange kyonka abana nabatera buli dakika omukazi natera n'omusajja natera. Turi kugambaho na Joseph Kyaligonza agizire ngo omuhara amuruhize n'obushuma. Monica Karungi RDC wa Kyegegwa yajumirire ibikorwa byo kubonabonesa abana. Ninjumire kinte kusana kiti ko mwana ono niwa muzero mutamunsi aterete wenka hatukurura no mocha no mubonabonesa kaniwo ruhanga wo munsi kigwiri nyonga head of security ndiyo ninkore kusoboka na timu yange ono muzero redale mu nkomo kandi ndagire DPC bamusindike mu court aruge mu court agenda harimanda. Omugandi makuru omukaza nagira omwana wo mukishaka police eriyo ne murondo mu Rubindi Kashari. Polisi ya Rubindi eino omwana wo mojo w'umwaka gumone cweka bwanyuma y'abasigazo ku mutorotoro mu kishaka. No shumi cyarubu akafuna wo gukikirizana niba enakunkina abiragenzero wabishongoro konga kandi twafuna amahoro go kugira ngo hinobere namubeyiha kugira naza kumishwera aruje mu bushwero barumu azo mu bushwero bundi so ikimuretire kunagaho umwana ubu ninjira ayizira kuzo mu bushwero bundi kandi aho bubere batakwenda umwana ngazi nanda kuza kuswera undi zo musiza bakiri atuwo mu biyo kugira ngo akore ki mu biyo kugira ngo arete umwana wanje mu mperezi arebe tuza kumara yakwa umwana yamwakisa ngo aze kuswera so tuzagumiza mu tucondoze ejo kibatugambira eyo nateka teko kuba naza kushwerwamo of course ntuza kumukwata tumuvunane koko amateka garu kugamba. Akagwaka kabiro mu cyaro cya Kyekurura bisya wado mu Rubindi Town Council omurka Sharnos Mbarara District. Polisi yajumirire ibikorwa nkebi kandi nyakunaga umwana owamanywa nka Fiona na Nkunda yigurwaho umushango go kunagaho umwana. Amukwate tuza kumuvuna no mushango gwa child disversion narisi okunagaho abana umwana ukiruka dene cya kabiri niza kumucaje ngo no mushango elopement okusigaho ubushwere bwawe batabukubinjiremo okazo mu bundi. Omwana bamuhishe yamutwara obwo kwiganye na kuri kugumizamu. Abwa TV West nde Evans Taremwa na Philip Murangira.